أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التوبة مدنية. الله يقول سورة في توبة يوم قول سورة كجيب فيها لنلاد صلى الله عليه وسلم هنا مدينة هذا كان كوني سورة فجو إلى القرآن تعود عندك سنقول يمود بسم الله الرحمن الرحيم. Karamo ko no janti yoga e sababuji no tawa ko Ibnu Katsir rahimahullahu janti e majji Qur'ana bi on jippoto e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hikkodir goɗɗiɗo suraji ko tippude yamirore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Kala aya si jippike nelaɗo makana e sahaba en ɓay hari wonɓe windude no woodi Qur'an o winda iwde ka o fuɗɗi jippade ha o gasa kono ndin binduɗi hari mawɓiɗiraka nokkun gotum no enen wonde yiwude ni hande. Mawɓiɗirgol Qur'an on nokkun gotum waɗa e kamil goto ko immorde e kurkande e darande sahabaɓe nelaɗo ɓen radiyallahu anhum ajma'in. ɗum waɗi si aya jippinoke nelaɗo sallah sallam makanayno wonɓe windude ɓen winde aya kaarijo sembole suura kaarijo. joni noon suratu at-tawba e suratul anfal nelaɗo feƴƴin haɗi ɗi sendidiraka no gasa ono sayna Usmana ma ko nandi e maɓɓe nde ɓe landanoɓe maki nelaɗo feƴƴin ɗi sendidiraka yewtireji majji on kadi no wayi wasi tawi ko yewtere nandutude ko ɗum waɗi ko raɓɓiɗi kon no tawa e sababuji tawɗi ɓe windade bismillahi rrahmani rrahim e sengoley suratu tawba wono suraji hedditiɗi ɗin no woɓɓe no woodi konngudi ko hina ɗum wallahu alam. aray oɗo sura ko o jippino yirɗen no windi noon ko Madina kadi jippagol makko ko hitande no telen hitande mana no tawa e suraji sakkitiɗi jippade sura tawba no tawa e suraji sakkitiɗi jippade ɗi ko ɗum waɗi fatuhu makka on hiɗen geɗi waɗu hitande jeetati e felgu hitande jeetati felgu woni fatuhu makka on ko waɗi e lannode nden ɗon hitande hajju mum farda tugade jowi islamu ɗen ko hajju mum sakkita fardede sabu hikuma feeñu ɗo tawɗo jon tasabiye fof no andi jon gandal seeɗa fof no andi ɓay hajju mum fardama nelaɗo sallah sallam kamɓe tigi tawi no tawa e eɓɓore maɓɓe hajjoy gol ka hitande jeenayaɓere kono sirkoɓe ɓen no hajjayno Kaaba on sirkoɓe ɓe mbimana accol islam no hajjede ka Kaaba heferɓe ɓen hari hayno hajja ka Kaaba kono ko hajju sirku ɗoɗe talbiya maɓɓe on ko ɓe wayno labbayka allahumma labbayka la sharika laka illa sharikan huwa laka wa ma malakta ko talbiya sirku. nelaɗo sallah sallam noon tawi ɓe yiɗa hawtudude e sirkoɓe ɓen e wangagol Kaaba o wannoon sirkoɓe ɓen no tawa e aadaji maɓɓe bonɗi ɓe ɓortotono haa ɓe laaɓa ɓe wango Kaaba o ɓe wiyayno kamɓe coñci maɓɓe ɗi ɓe yeddiri Allah ɗin hakke Kaaba on ko hitti ko teddi e maɓɓe ɓe wangota ko Kaaba on harahi ɓe wonni coñci ɗiɓe yeddiri Allahu tabaraka wa taala ɓayno golle maɓɓe ko yargol ɓeele waɗugol boniije ko hedditi
oɗum waɗi si wona hala ko Quraysiyankoɓe mamo Quraysiyankoɓe luguno coñci goto e maɓɓe ɓornotono ko coñci wango Kaaba ɓe ɓorotono ha ɓe laaɓa boyi no tawa e aadaji maɓɓe bonɗi ko haɓɓiɗi gon ko ɗum waɗi e nden ɗum hitande jeenayoɓere nden nelaaɗo ɓe seenanoki ka hajju ɗum ɗon no tawa e sababuji ɗin no karmakoɓe maaki wona ɗum ɗon tun ɓe immini sayna Aboubakir radiallahu anhu yo hajji julɓe ɓe hajjugu e jihadi fi sabilillahi waɗetaake si wona e ɓaawo yeesojo julɓe ɓe ko ɗum waɗi ka aqida ahlusunnati wal jamaa alhamdulillah en jeggiɗo defte yonɗe moɗon e aqida ahlusunnati wal jamaa ɓe ɓanginane wonde hajjugum e jihaadi ɗin ko tottete ɗum ɓaawo yeesoɓe julɓe ɓen aburaran kana aw hujjara fotino ɓe yeesoɓe ko ɗigguɓe feewɓe huloɓe Allah aynitiɓe e sariyaji Allah e haqqeji yimɓe ɓen ma yeesoɓe ɓen ko bandiɓe ɓe aynitake haqqeji Allah ɓe aynitake haqqeji yimɓe ɓen enen ka diina men murtugol sembole e maɓɓe fii ɓe aynitaki yoga e haqqeji Allah ma haqqeji yimɓe ɓen ko hunde nde dagaki ko ɗum janguɗen ka aqida meɗen walillahi lhamd yettugol maɓɓe ngol kamɓe yoɓete yeesoyagal maɓɓe ngal ko fi yimɓe ɓen fuu ay leydi no deƴƴi goɗɗo no yaltude o naata goɗɗo no waɗude bitike o ferma goɗɗo no naatude e juulide juula o yalta ko ɓay hiɗi huɓiɗa ko ɓay hiɗi laama si tawi yeesojo ala hunde ɗum watta ko ɗum waɗi ɗum ko aqida men ɓerɗe men no haani waalade e mum ɓerɗe men tabita e mum weltora ɗum yiɗa ɗum nde wonno ko aqida diina meɗen ko yamirore nelaɗo men on sallllahu alih wa sallam hadisaji yonɗimo ɗon no ka sahihu muslim ko yowiti e nden toɓɓere ɓittagolle ɗum añugol ɗum on tigi ɗo yo anndu haray o lutodiri e hadisaji nelaɗo nden sallah sallam ɗum no wona ko moƴƴere nden ɗanke julɗo ko haɓɓiɗi ko nelaɗo sallah sallam immini sayna Aboubacry yo hajji julɓe ɓen ɓay ɓe yeehi nelaɗo ƴewtidiri sayna aliya ɓaawo wondude yamel gonmo yo janngan julɓe ɓen ka ɓe tumbodiri ɗon suratul tawba kamina ñande hajju mawno ngo ngun ɗum woni ñande sappo donki no hajjuɓe fofottay nokku ngotu nde ñande no tawa ko ɓe wasiyimo yo humputu wonde ɓaawo nden ɗon hitande wangotako ka suudu Allah neɗɗo sirkowo wangotako ka suudu Allah neɗɗo sirkowo natata aljanna si wona wonki gomɗinki Allahu tabaraka wa taala yo ali kadi jangu e tawde ka moɓodira ɗon fuɗɗode suratul tawba suratul fuɗɗo nden ɗo ine mofti yoga e ñawoje fayde sifa ñawoje ko suratul anfal lannitori ko fu wonire hakkude yimɓe ɓe mana hakkude julɓe ɓe ɓe hina julɓe ɓe ɗum a toujours mi wiyay na jama yo terto hukka ko le piiji heccuɗi ɗum feƴƴuɗi ɗum kon ɗum kaare no huwonirde on ɗum ambassade kaare no ka kaare on ɗum kaare naɓiri ambassade mum en hewta yewtugol fi ɗum musidɓe wona en lamɓe wona e wonɓe dogude fi laam ɓe allahu kippine ɗum ɓenno toon e tan nelaɗo sallah sallam no huwno ahuduno no ahudayno e maɓɓe hiɓe arayno ka nelaɗo no nelayno ka maɓɓe hiɓe nelayno e nelaɗo sallah sallam bal kenen ɓe arayno ɓe naata ka nder juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e tan atto ɗum ɗo hari ɓe jogode e heɓerɓe goo ahadi joni noon allahu tabaraka wa taala sendi ahadiji ɗin ɗo pecce kala kefeere mo ɓe jogodi ahadi ndin no mari date yo fuɗɗode suratul tawba no holliti no humpiti wonde haray ndin ahadi hiɗi e batte mayyi kala ahadi ndi mara date haray on ɗon no jonna ahodaɗo ndin ɗon ahadi no jonna lebbi nayyi wiyetake yantutunde wotere
la islam toñata e ko nandi hen tawɗo ahade ɗin ko embere lebbi nayyi ma ko hewta ɗum no jonna embere lebbi nayyi ahade ɗimara dat on kan no jonna ha lebbi nayyi ahade balɗe dat kadi woɗɗi o kodi woɗɗi si wona hara ko kamɓe woni firtude kamɓe firti ahade ɗin made firtugol ahade ne feeñi e maɓɓe haray ahade maɓɓe ɗin no e batte may ha ka dato ha dato timma haray ɗum ɗo no tawa e ko allahu tedduɗo mawɗo yewti e fuɗɗode oɗo suura allahu taw ɗon ko addude kon fof o andini taw wonde dandinagol woni immorde allahu e nelaɗo faade e heeferɓe ɓe kanko e keeferɓe marata haali na nelaɗo e keefeɗo mariɗa haaju holla noon ɓe huwodiran e weldigal no serti huwodire ɗen ka aduna huwodire ɗe lundaki ɗina ya soobi e junngo maɓɓe ɓe sooda e junngo ma luwa e junngo maɓɓe e ko nandi hen golli ɗon e golleji aduna ka tawata lundaki diina ma kan no wondanma e nafoore kan nguurema ma ka diina ma wondanama e lorra ka diina ma e hoyede no dagi ka goɗɗo men si keefeero ari sodangol ɗum no wiide yeetanma ko keefeero e ɗo ɗi haalaji ɗi ɓe ɓuufi fof famini no huɗi no reeni ɓuri wonɗo o won woɓɓe ko si heɓi feere hay wujjugol keefeero wujjee si soodanimo yejjitiɗo cewɗi innayi ko konkoyi haɗe majjee idan allahu azza wa jalla o inni bara'atun dandinagol woɗɗitagol woni min allahi immorde allahu wa rasulihi e nelaɗo makko ila alladina faade e ɓen ahadtum ɓe ahuduno ɗum min almushrikin immorde e sirkoɓe ɓe kono noon e hoore ɗum ɓay islamu toñata ɓittinta haray fasihu jinde onon heeferɓe ɓen fil arde e leydi ndin hay leydi makka ndin arba'ata ashhurin lebbi nayi ɗon jonna ɗum ɗon embere ɗum ɗon haray mo kala wawi heɓɓitade fiyakuji mon ɗin heɓɓande hoore muɗum ko honto wonirta e ko honno wonirta e ko nandi hen aray noon son naati l'islam alhamdulillah son naata l'islam e nder ɗum gasi goɗɗo hoosatake e naata l'islam kono wa'lamu ande ɗum wonde annakum tabiti ono gayru mu'jizillahi o wonaali ɗon kina ɓe allahu on heɓata doole ma jawdi ma ko nandi hen ha tawa allahu ronkay on o ronkay nangugollon o ronkay halkugollon kala nde o haala wa'lamu annakum gayru mu'jizillah wa anna allaha e kadi tabiti allahu on muhzi ko o hersinowo ko o wirtowo alkafirina heɓeɓe ɓe allahu o wirta e heɓeɓe ɓe koɗo waɗi kala jampaji ɓe hokkintini ko ɓuri heewde ko boneji maɓɓe ɗi ganduɗa hono feññinde alhaaliji maɓɓe bonɗi ɗin e jampaji ɗi ganduɗa hono feññinde himo wirtude ɓe kadi o andina wonaɓe goɗɗum na kadi sura on no mofti honɗum wa adanun e ewnandu humpitande towunde iwrude min allahi morde allahu on wa rasulihi e nelaɗo makko on hewtintede ila nnasi faade e yimɓe ɓe honde tuma nden hewtinte e maɓɓe yawmal hajjil akbari ñande hajju ɓurgo mawnude ngu ñalande hajju ɓurgo mawnude ngu ma ñalande ɓurde mawnude nden e ñalande hajju nden ko ñande sappo dunki golleji hawtodirɗe ɗin ka hajju nden ñande ala ñalande walla ɗin ɗon golleji ka hawtiti si wona nden ñande ko ɗum waɗi nden ñande wiya ñande hajju amma mawde nden ma mawnu ngu na ko nden ñande hajjuke ɗen si ɓe iwi mina ñande jeenayi ɓe yehi e arafa ɓe ñandi ɗon ɓe iwi arafa ñande jeenayi si nangue moti ɓe ari musdalifa ɓe waali ɗon si nangi si weeti ñande sappo ɓe woni weeti hentinike moƴƴa ɓe iwa ɗon ɓe ara mina si ɓe hewti mina ɓe fero koccuje ɗen jamlatan agaba jamla sakkitoro wiyete ɗon jamlatul kubra si ɓe gayni ɗum ɓe fembo ma ɓe mekko
ɓe hirsataya maɓɓe o ma hadiye maɓɓe o ɓe yaha ɓe wangoyo ko wiyete kon tawaful ifada wangango hajjungo wonande waɗɗo tamattu'u ma ko nandi hen o wango yaha hakkunde safa e marwa yahande hajju nde amma ardinnoɗo yahande hajju nden o waɗunoɗo qiran ma ko nandi hen tawɗo ardini wangango hajju ngon atto nden ñande ɗum kadi no selli no andi ɗon ka defte figo ko nden ñande ɗum ɗiɗo golleji hawti tani hajjunkeɓe ɓe ko ɗum waɗi nden ñande ko ñande ñalade ɓurde mande golle e ñalade hajjuɗe e tan ñande kadi yimɓeɓe hutumodeño kumbutu ko ɗum waɗi aray nduɗo noddaɗo l'islam ko hewtinti ɗum e yimɓe ɓen ka yimɓeɓe moɓodiri ɗon e no feere mum heɓori o ɗo ko uslub no allahu tabaraka wa taala shari'inirani noddangol oɗo islam idan wa adhanun min allahi wa rasulihi ila nnasi yawma alhajji l akbar anna allaha wonde tabiti allahu on bari'um min almushrikin ko o dandiniɗo e modde shirkoɓe wa rasuluhu nelaɗo makko on kadi ko dandiniɗo e modde e shirkoɓe ɓe na ɗum waɗi wono hittingol janngugol ngol no hitti haa ko morana mo heɓi kadi feere janngugol no imamu alhafiz alhakami makirani ka manzumatul mimiya fi ulumul ala no hitti ha no inna goɗɗo nanano no jannga oɗo anna allaha bari'um min almushrikin kanko o wi wa rasulahu tawi noon no hulɓini ha kan haala ɗon no hulɓini sa inni sa waɗi laamu on ka wa rasulu a waɗimo fataha haraya inni allahu no dandini e sirkoɓe himo dandini kadi nelaɗo makko no wiya woɓɓe ko no inni ko ɗum woni sabaɓe ali ibn abi talib yamiri abul aswad addu'ali yo wallin gawaid fi nahaw o no wiya ko ɗum woni sabaɓe on si selli wallahu alam muhimmo on allahu ko o dandiniɗo e morde heferɓe ɓen kanko e nelaɗo makko fof ko ɓe dandiniɓe e morde heferɓe fayin tubutum an humpita heferɓe wonde fayin tubutum si on tuubi e morde keferankaku ngun fa huwa haray tuubugol ngol hayrul lakum ko moƴƴere wonande on wono noon kala bonnere nde neɗɗo woni mum hay siko o julɗo si o tuubi morde bonnere makko nen ko moƴƴere wonande mo a wonandema tuubi on nafay allah tabaraka wa taala fal ko kanko woni ko nafata wa in tawallaytum si tawi noon on ɗuurike on hucciti on sadike tuubugol rutto aray fa'lamu ande ɗum wonde annakum tabiti ono gayru mu'jizillah on wonaali ɗon kinayɓe allahu on tabaraka wa taala wa bashiri lladin weltinirɓe kafaru yedduɓe wonde no wodani ɓe bi adabin lette alimin muusuɗe no wodani ɓe lette muusuɗe haray noon o wiyeede kefere on no jonna ahdi lebbinayi allahu wi illa alladina si wona ɓen ahadtum ɓe ahuduno ɗum min almushrikin immorde e sirkoɓe ɓen thumma lam yankusukum refti tawa ɓe ɗuytanaali on e ahadi ndin shay an hay bus walam yudahiru ɓe wallodiraali e tana maɓɓe kadi alaykum e dow haɓugol ɗon walam yudahiru ɓe wallodiraali alaykum e dow haɓugol ɗon ahadan hay gooto amma ɓen ɓe marduɗon ahadi mamdita to woɗɗuɗo ɓuri lebbi ɗin nayi ɓe ɗuytaali ahadi ndin hay huunde ɓe tawtaali haɓowo on haɓugol ɗon haray fa atimmu ilayhim timminane ɓen ɗon ahdahum ahdi maɓɓe ndin ila muddatihim haa faade e tumunde timmugol ahdi maɓɓe ɗi ko ɓe allah on yewde fi mum ɗon heefe ahadi nin ko hakkude maɓɓe on gonno kanelaaɗo sala sallam ɗon gonno goɗɗo naati tawi wiwgol ko honno waɗi sikaari no huulirde kaari ko waɗi sikaari no huulirde kaari ɗum ko hukkagol e hunde feƴƴude ko feƴƴi ɗum ko ɓuri heewde ko naata ɓe yewtugol ɗi piiji a taway ko tata kon no fewtiɓe kon no yeewi sa naati ga galle maɓɓe ma naati ga pitikaji maɓɓe ma naati ga biroji maɓɓe a yiyata toon ko ɓuri jaalade kon maade diina ko yeeɓi toon ko ngata no ɓuri ko regili kon si tawino ko gonga o ndegi no laaɓi himo faala yo moƴƴu niveau moƴƴugol ngol yaa ha hewta e laamu ngu kon ɗo huɗɗoray noon koka suudu makko on tigi ko hoore mum fawa ɗoy mo kala e men goy ko hoore mum fawa
tuubugol rutto ko waajibe hoore gooto kala e meɗen ɗaɓɓutugol mo kala ella hoye mum koye moƴƴintina koy ko waajibe hoore gooto kala e meɗen ya ayyuha alladina amanu aleykum anfusakum la yadurrukum man dalla ida htadaytum idan aleykum anfusakum ya ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara hina enen fawa fewnugol mawɓe ɓe moko ba lamɓe ɓe yewtay ɓe ɓen no toon mo kala e men noon no fawi ho wonki munkin no fawi ɗum ɓeygure mum nden no fawi ɗum ñamdu mum ɗum no fawi ɗum njaram mum ɗan no fawi ɗum nguure mum no fawi ɗum yo laaɓu yo moƴƴu non no fawi goto kala e meɗen ko ɗaɗe kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mas'ulun an ra'iyatihi mo kala koko woni e senngol e gaynateri mum kon o landitete ɗimo o landitetaake ko woni e senngol e gaynateri goɗɗo goo e on noon si tawi maabini en gaynateri goɗɗo goo gaynateriji men ɗi maabinani haray ɗen sika moƴƴi haray moƴƴani mo kala kala mo koɓe goo no wi'i si tawi no julɗo ɓe mo kala etinoke fi hoore mum e ɓeygure mum nden etinoke fi hoore mum e ɓeygure mum nden probléme ji boyiɗi wonde fottande waɗen dawaji men ɗe fof ko ha hande fotti e mooɓi heefere e yeega heefere ɓe saara heefere doone goɗɓe dawaji men ɗe fof gonto ko kadi wolirɗe ko mbewne fottude toon ellaaji wonaɗe yewtede tawɗi no feeñi ha no yewtede fi mum ɗi fof ko immoɗɗe yamɓe woni ɗumde ko immoɗɗe e julɗo ni si tawi noon mo kala no regiri ka mum hanno en fo en hawtata woni hammane heefeɓe ɓe ko noddugolɓe kadi islam hanno maafini kono ko ɗum maafini en wallahi wona ɗum fi hon ɗum goɗɗo fittoy ga tawa wotuma tawi ke nder suudu makko ɗum no laaɓi haray jama on eɗen hani wattande hilla e nden toɓɓe ɗe mo kala si aynitike ɗum darike e hoore ko laaɓi yeru ko waawi on allah waɗa e barke mum batti moon naaɗo heɓo sansuman mo heɓoto on saayi wallahi sansuman heɓoto kono ko hina ɗum ɗon kon haray ko hunde mettude fi allah newinan en nde wonno ko newini o haray newiki kono haray ko ni uslubu on ko ni na إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم عهدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إن الله تبتي الله يحبهم يدي المتقين كلوا بموبه نعم كرم كوريماكي ويقول الله ko gollugol ɗoftagol allahu on e hoore ndaygo immorde ka allah anan taƴini moƴƴere allah acca yeddugol allahu e hoore ndaygo immorde ka allah harano hulilente allah doyete kulol allah imamu ibnul qayyim ɓe ɓuri raɓɓindini ɓuri ɗon ɓe maaki ko ɗoftagol allahu yen ko waawi ko acca yeddugol allah waɗugol yamiraɗi ɗin acca haɗaɗi ɗi mo waɗi ɗum haray woni kuɗo allah haray allahu tabaraka wa taala no yiɗi mo dan komo kala e men daroto fi yo allah yiɗu ɗum ndo noon no tawa e ko ɓuri woɗɗude e ko julɗo ɗaɓɓata si allahu yiɗi on tigi haray o gañike yo allahu yiɗu en allahu arsuka en gollugol golleji ɗi o yiɗirta e sabu mum on noon ina ni tumo yiɗirta ko inna allaha yuhibbul muttaqin ɗo yuhibbul muttaqin na yuhibbul muqsitin mo yiɗi huɗoɓe mo ɓe imo yiɗi ɗunɗuɓe ɓe imo yiɗi moɓe tinnade fi lawol makko ɓe yuhibbul inna allaha yuhibbul ladina yuhibbu ko onno alladina onno yuqatiluna fi sabili safan ka annahum bunyanun marsus e ko nandi piiji waɗayɗi ha allahu yiɗa neɗɗan kedi kiɗi ɗuuɗi ha no moƴƴi ha ka anden ɗi daranoɗen ɗi beɗa jo allahu tabaraka wa taala saabu yurmede makko nden e moƴƴere makko nden e teddungal makko ngal o yiɗa yen so yiɗi yen hara en heeɓi ko ɗaɓɓete ko
si o yiɗaali en haray hunde heɓaani Allah tabaraka wa taala asuke darana ko sababuji waɗayɗi ha o yiɗa en wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain no hasi inchallah yontere araynen en waɗay nidam fi darsuji ɗin ko wan noon andi fi nante no gasede walde ɗo ka Qur'an waɗali jadwal keso nam compte subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Oma kita ko imamo sembole ngako damat al-wasiyatu bi kitabillahi azza wa jalla. Wasiya golta ta o gandangal wasiyomo fiide deftere Allahu tedduɗo mawɗo o gimɗi ɗiɗi ɗi janguɗen e ndeɗi en faami ko ɗi mofti kon ko ɗi mofti ko wonde jangu deftere Allahu nden tawa jangingol no wondi e taskagol ɗum woni wattangol hilla ha heɓa fa'ida e mum jangugol ngol kadi no wondi e sellingol ƴiye ɗe sellingol jangin o sellina jangin o faama ma'ana o ɗum woni fandare makko o wi ɗuɗɗina ɗum ɗon noon tentini noon ka nder niɓe on Allah weeri ya ayyuhal muzammil qumil layla o wiiniraaɗo makko ko min al-layli fatahajjadu bi janngugol ngol ka niɓe no wona janngugol ka julde muɗum jemma ka tahajjud no wona janngugol fi faaminagol ɗum no wona so yiiniraaɗo sallallahu alaihi wasallam makanno Abu Hurayra wata o waaɗo haa o juula witir ko waɗi noon hari hadisaji mana ko janngayno e nelaaɗo kon o sohlinirayno rewtagol ɗum ɗon haa jemma o muuto ko ɗum waɗi ɓe makanimo wata o waalo haa o juula witir karamo ko ɓen fof no fottani waɗirgol tahajjud o rewtagol gandal e masalaji mum no hitti ɓuri waɗirgol tahajjud naafiɓe julde nan ngardinayno woɓɓe go ko wonno waddi ɗum nafoore mum nden yiida yaada nafoore gandal yata adda nafoore gandal ngal yaaje kañum amma nafoore ko wiyete ko no jogi dewe ɗen himɓe jogii defte ko dewe go ko ɓe innata ibada kasira e ibada mutaaddiya dewal taw ngal nafoore mum ngal nafoore mum nden feƴƴata golluɗo ngal mo juuli iwde ka naange muti haa fajiri feeri kanko e goɗɗo sendoda e nden nafoore ɓe sendodata kono sa waali hujjade hadis a jangi hadis a faami a waali rewtade matnul arba'in a hujjiga ɗon hadis a faami ma'ana makko hadis e namal amalu bin niyat e ko nandi hen a jangima si weeti bimbi no newo ka jannoyamo goɗɗo ka newotako no newo ka waajoramo goɗɗo ka newotako nafoore nden eggi e ma on Allah hade misal ngal wonde e muɗum nafoore nden ndeyaji ka ndeyaji ndeyaji edan ɗono tawa e faidaji won Imamul Bukhari rahimahullahu wondunoɓe e makko ɓen no wi'i wonde kanko Imamul Bukhari rahimahullah si o yaani no jiɗe nder jiɗɗugo makko ɗaɓɓugol gandal ngal ko immotono e nder jemma on saha ko lampuji nasi kadi torsuji ma lampuji ɗi lampuji jogiɗe woduno on saha ɓe gande e ɓawɗo seeɗani ko ɗum e lampuji woduno o immotono e nder jemma goto o yehi e laaɓi 17 haa noogay immagol o immotono o hubba lampu o rewto darsuji makko imma kala faamu ma kala fa'ida arɗo manamo o heɓi ka hakkil makko o windamo ko ɓuri laaɓi 17 haa noogay o immotono kanko Imamul Bukhari e nder jemma o
kenen on da ko de gandam bindi da gerda e majji haronka waɗoɗa ma gerda e masalaji haronka gonande himmuɓe wonɓe ɓurkade hakkille koɓe ko fiya ko ganda waɗoɗa ka waaliɗa ɗum faamugol gongo majjinma gongo yejjunuɗa hatta fewɗo e kanko si ɗum waɗino oɗon eɗo moymotono kanko dakamme on o hujjagol gandal ngal e faamugol gandal ngal na dakamɓe ɗen gongo idan ko ɗum waɗi Allah waɗi mo imamu aduna mo hoppa ko wano noon gandal ngal ko noon ngal heɓoto na o maaki amon no ɗaɓɓude gandal ngal hakkimbarahinuhu ñaawir dalilaji qur'an o ɗaɓɓowo gandal jangowo qur'ana e sunna haala mum ka wona merenga ala no buga gaseni ko wowlugol tul sonka la ko dalil hunde aya dalil on ko aya kaariɗo dalil on ko hadisa kaariɗo kala masala o ɓandata masala mo wala dalil e hakkim barahinahu wa'mal bi muhkamihi hillan wa hadran wa ma qad haddahu alimi o maaki ɓanginangoɗen ko honno firo qur'ana ɗaɓɓitirte en pohiɗen ɗaɓɓutude firo qur'ana eɗen faala faamude firo qur'ana yo allah o faamini ara e hino no qur'ana on jangirde e hino no o firirde e hino no firo makko ngo ɗaɓɓitirde o maaki watlubu ma'anihi min naqli sahihi watlubu ɗaɓɓir ma'anihi firo qur'ana on ma'ana qur'ana on min naqli sarihi min naqli tippude e eggande asarihi laaɓude nde siko a firinowo qur'an siko a firowo qur'an siko a ɗaɓɓitowo yoga e mana ayeje qur'ana e ñawoje ko ni woni ko ɗaɓɓitirde watlubu ma'anihi ɗaɓɓir mana qur'ana on faamugol mana qur'ana on bin naqli tippude e eggande asarihi laaɓude nde ko wiyete naqol koko yiwri ka alkitabu wa sunna wiyete naqol idan firo qur'ana ko ɗaɓɓirte ko firirte qur'ana ko qur'ana e ko ɗo woni firo ɓurgo mawɗude tafsirul qur'an bil qur'an wono tafsir bil ma'thur defte tafsir ɗen no serti ene majje ko defte wiyete tafsir bil ma'thur wono tafsir al-imam Tabari tafsir ibn Kathir e ko nandi e ɗen koni si ɓe ƴetti aya ko ayeje qur'ana ɓe addata ɓe firira aya e si tawi woni ɓe yihani aya firin ɗon aya ɗon ko hadisaji ɗiɗaɗo ɗi ɗo wiyete nafal qur'ana ko qur'ana e hadise firirte ko min naqli sarihi eggande laaɓude nde na qur'ana no firidi ko ngol firo ɓuri towdi hikkiɗon firo nelaɗo no sallah sallam ko kamɓe en ndi nazzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nusila ilayhi ko kamɓe jonna mandet kamɓe jonna firigol qur'an ko ɗum waɗi ɓe firiri qur'ana kala no qur'ana firirteno ɓe firiri noon qur'an konguɗi ɗin golleji ɗin firritandeji ɗin e ko nandi si ɗum weƴƴi noone tammo eno qur'ana firirte konguɗi sahabaɓe ɓe konguɗi sahabaɓe ko ɓe woni jangganaguɓe on kon jangganaguɓe nelaɗo sallah sallam si feƴƴi nelaɗo ala faami ko firo qur'ana o sahaba en noon no reeni no firir ko qur'ana feeri mum sayyidna aboubacry gandano ñande goo firo fi o kalima wa fakihatan wa abba o gononi firo abba sayyidna aboubacry o nakka o maaki ayyu samain tudilluni wa ayyu ardin tukilluni ida qultu fil qur'ani ma la a'lam aw kama jaa radiyallahu anhu fayo landama kono no firo abbo o maaki ko kammo hondu ɗuwotomi e sengo ley mum ko leydi honɗi ronda toɗan haa mi wowla e nder deftere allahu nen ko mi anda abdoulahi ibn masud en jardike ɗum e lega fuɗɗode suratul duhan hay goɗɗo ko ari inni nani qissotoɗo no inna wonde yawmata samau bi duhanin mubin wonde ko ñande ɗal ngal cuuɗi ki nanga e wurgiji heɓerɓe ɓen e
ekonan di hek ke wa ana julde be wano durma tawi mo waali kan ko Abdullah ibn Mas'ud o inni o jooɗi o jikki o inni wonno nangi yimɓe ɓe kiɓe woɗa e deftere Allah nen ko ɓe anda o maaki no haani si goɗɗo no andi hunde o woɗa so anda o tan o maaki inna min al ilm an yaqula al insanu ma la ya'lamu Allahu a'lam tawa e gandal de neɗɗo innata hunde nde o andade wonde ko Allah andi de zampiro Qur'an na ko fijirde na ko ukkete ɗum e muɗum jiibiteɗa ko waɗi firo Qur'an la budda o ɗaɓɓa defte tafsir tuuginoraade ɗen tafsiru Tabari tafsir Ibnu Kathir ko nandi e ɗen o wallitora ɗen ɗon e faam goɓɓiro Qur'an o wattuɗo maanihi bin naqli sahih la tahud wota jumpir bi ra'yika feere ma ndeng ta jumpire Qur'ana feere ma ndeng min ko ɗum ɗo yii min ko ɗum ɗo mi suɓi la ganda Qur'ana ko haala Allah tabaraka wa taala hay an ma min si goɗɗo no wowli haala goɗɗo ƴetti kay biri no yino haalira e mombitike ɗum kono wonata hakkude men e on ɗon wonay ko yanay hakkude men e on ɗon si Allah jaɓaɗe si Allah faabaki en ko yiwata kono no wiɗen haala Allah kan sansugol idan wala tahud wata jumpu bi ra'yika teppude e feere ma ɗen wahdar reeno batsa lette muntarde mbi lettowo o reeno lette Allahu tabaraka wa taala na kala goɗɗen inni no wowliika Qur'ana tippude e feere mum nden tippude e hottande mum nden hay o hawrodiri ɓay o hotti hay o hawrodiri e sawaba mana o hawrodiri e gonga o hay wakkati no fawiima wonno mo rewani lawol duwa ko rewede o hotti madama o woni hottotoɗo o waɗi Qur'ana fiyomu Qur'ana mon hottagol o pellet hay so hawridide wodeɗo o woɓay laaɓiji ɓuuru haray bakkatu no fawimo hay so e nder hottagol makko ngo ɗo hawridi haray bakkatu no fawimo no harmi wowlugol e nder Qur'ana wowli go feere muɗum de Allah ko tigi no tongani ndera wala takum ma laysa laka bihi ilm nan fama alimta huunde wo ko annduɗa bi mahdin nagl hara ko eggande laaɓude fos ko aya ma ko hadis ma si ɗum ko heɓaji konngol sahaba en bi mahdin nagl ta ko eggande laaɓude fos min no immorde Qur'an o fagol wowluɗum ɗon ta ko tippude e eggande laaɓude hiɗa mari aya sembinɗo fiyon ma hiɗa mari hadisa mo nelaɗo maaki wakil ajja ila Allah faade Allah ma'ana kulla mumbahimi kala ko tawata hino majji tamma kala ko mumanima wi Allahu a'lam sayna warmaji ganda ko gati kitabun natibun sunnatul madiya ila adli sayna warmaji ganda ko pecce ko de ko gati ko kitabun natib deftere wonde wonde Qur'an dali tippro ka Qur'an sunnatul madiya e sunna wondo yewde sunna sirru ɗum waɗi ɗin mon ɗum taw mon ɗum ko wigo mi anda ko gandal moɗon anda kala mo koɓɓe wiɗa adani ko nisful ilm mi anda ɗum ko fettere gandal anno mo inni ko anda ko anda tindini ko woni wowlude ko emo andi ko ɗum waɗi neɗɗo mo anda o anda kala mo goɗɗe ko ɓurdine majjere ɗon ko jahanmo rakka ko majjere hawride majjere nde so hejjinde jiɗir jahan basinde jahanmo rakka neɗɗo o anda timo andi o anda nden majjere makko ɗon ko basir ko majjere ndewiide ɗum ittuɗon nde sakka anno madama himo irriti o anda wadala to diwa si goɗɗo si anduɗo yettike mo jaɓat kono no andi anda no famini andi no andi anda ko haala o mo jaɓata may ko famini ko gan ko kadi ɓen no yewtota ɓen sa faraka bonnude haali ma heɓa bakkatula yewtude ma terɗode nana fama alimta bi mahdin nadri minhu faqul wakil ila llahi ma'ana kulla mubahimi thumma mira fihi
ثم المرا رفت وينجكم فيه القرآن كفر كفر كافر المراء بالقرآن كفر وينجكم تاكو وينجكم يدكم وينجكم داركم آية وقتكم آية يغلب بيدنا وقتنا آية من يدو وقتنا آية كاد يريد أبو دين عندكم هاي أقولوا لي أن فهم ودي إلى هذه الروايات ويفهم هاي جرنا بقول جرنا بقول نون إبراء إن من نسلا بقول أسل كورو نا أنا هاي بقول بنجي بقول بنجي بقول هاي جد ما هو ما أنا وألقى إذن نبي كيف ركاكم أو كيف ركاكم لا بس ثم البلا فيه كفر فاحذرنه رينه والكفر إذا جئنا يكفي مودكم ولا يستهوينك وتقول وتمكن وتوم بأقوام يبت في زيغه يسمعون بالمكر كلا وإذا أردت أن كؤوني على نوم الله بيدا تمدون فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم تهدد الهيم في وقت القلوب يقول أن لا تعجبا من هالك كيف هوى بل تعجبا من سالم كيف نجا فكر مكوبي دي ساي هل كيلو تنادي نقول هل نقول لتاني كل مجدي وهي كل مجدي يا الله بسمي لا تعجبا من هالك كيف هوى بل تعجبا من سالم كيف نجا هو الرواية كما رحمه الله ولا يستهوينك أهواءهم بزيغهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه